ese nawe wibaza uko zino video zikorwa? Guma aha ngaha nkwereke. Kandi ikintu cya mbere, iyo uzi kweditinga video zawe neza ubona views ndetse n'abantu baragukunda kubera ibintu ukora. Ngiye kukwigisha uburyo wakeditinga video zawe zikinjiza views nyinshi, ndetse ndaza no kubaha ka tip ku munota wa nyuma. Icyo usabwa ni ikintu kimwe gusa, ni umwanya ndetse no kureba ino video kugera ku munota, kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. Twagiye. Mbere na mbere uraza muri screen yawe ushakemo application bita uCut. Dore ngiyi ngiye nabikanzeho. Ndizera ko nta muntu udafite ino application. Niba uri umucontent creator, shaka application bita uCut. Twagenda aza nkanda hano kuri plus, nkanda ahantu handitse new project. Ninkanda kuri new project baranyereka iki? Ndaza mitemo video shaka kweditinga, itarimo ijwi namba, itarimo n'amakabya nkuru. Twagiye. Ndaza mitemo kano ka video aka ngaka. Ninkahitamo ndagakandaho. Ndakanda ku itari akantu k'umutuku ubonye nkanze. Ninkakandaho ndakora iki sasa? Urabona ko twageze mu kweditinga. Itonde bino bintu nubyiga ukabimenya, uzajya ukora video abantu bagufate nk'umuprofessionnel. Kamanze nyicurange wumve. Yanamaye tuko nizere ko mweze neza ubu hose mu ntara y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, umujyi wa Kigali, ndetse niyo waba uri muri USA. Nizere ko ino video tumaze kureba yakuryoheye. Guys, bino bintu ntabwo dushaka kuvuga menshi. Tugiye gufata aka video gato twigireho twese. Abantu banjye munkurikire. Ngeyo nkwigisha ikintu mba nenda ngufi wawe wagifasha. Twagiye, reka dusibe kano k'inyuma. Nanga no kugasiba nabyo munzi. Ndizera ko buri wese abizi. Uraza kandi hano handitse delete. Uhakanda. Aka ka video tugiye gushyiramo amajwi, dushyiremo ibintu bitabaho, ku buryo iraba video y'aba professionnel. Ni munenguhe. Twagiye. Reka tugarukire hano kuri yano my people. Ducagure ahantu turi bucagure ni aha ngaha. Aka ka kabiri kanditseho spirit. Ntukande kuri trim, ukande kuri spirit. Turahakanda. Nituhakanda barakwereka video iricenginze nyine. Wowe uraza ukande aha ngaha. Aha ngaha handitse animation. Nanga nibiva urongera uhakande. Aha ngaha ukanda ahanditse animation. Animation ngiyi guys. Ukande kuri animation. Urahitamo nuza ushaka gukoresha. Ku buryo video yacu iraza iri professionnel, turashyiramo akantu kari professional nyine. Aka kantu kasi ni akagabanya amasegonda iyo video iri buziremo. Twebwe turashyiramo isegonda rya mbere kugira ngo amajwi adasigana. Twagiye. Murabona ko bihindutse guys. Munkurikire, tugiye gushyiramo akajwi kari professional, akajwi kaberanye n'ahantu. Ubara tudownloadinze. Nimba utadufite munyandikire muri comment, nzabakorere iyo video yo kudushaka. Turayitamijwe. Reka dushyiremo akanditseho zoom sound effect. Nituhakanda tugacurange twumve. Nanga reka mbyeditinge, mwebwe muraza ku ndahakanda nanone. Nkande kuri ino video, nkande ahantu handitse animation, nkande ahantu handitse zoom into. Rero utu ngutu turi kubona aha ngaha twose ngiye kubabwira n'icyo tumaze. Aka kantu nyamara wa mwungani kweditinga video utazi ibintu byo haruguru ntacyo bimaze. Aka kambere kanditse kitwa trim. Nagakata video. Nk'iyi video dushatse twayikata ikagarukira nkaha. Urabona ko ka kandi kambere ni nkaho kasibamwe. Aka ka kabiri ni filter nigaragaza za quality za video adjust. Ni uguhindura nyine nuza video quality.
ushatse washyira mu mukara gutya gutya gutya. Rero iyo ushaka kuyigira adjust cyane ukanda ahangaha handitse adjust ukongera, urabona ko urumuri ruri kwiyongera, urabona ko video iri no kugaragara neza ntabwo ari nk'uko yari imeze. Iyo ushatse kugabanya n'urumuri adjust ikaba ntoya. Utungutu twa constant two rero natwo turi muri izongera karite ya video yawe. Aka ka kabiri handitse warmth uragakanda nako kongera quality ya video. Iyi adjust imeze guys, nanga ariko video imeze nka mbere. Naka ngaka urabona ko ino video zawe wagize editing zikaba nka ziriya zaba Mr Beat. Aho nta handi wabikura rero uretse kuri ino channel yacu. Bino reka tubikuremo bitaza no kwafectinga video yacu. Reka tubikuremo. Urabona ko video yacu igarutse uko yari imeze. Noneho aka ka gatatu ni effect. Izi effects rero hari ziba ziri pro ku buryo kwishyira muri video yawe biba bitemewe, ushana kwishyura. Aka ka gatatu kanditseho text nako kwandika muri video yawe, wenda ukandikamo ngo murakaza neza, murakaza neza. Murakaza neza rero nabyo ibifite za characters, harimo animation uko iyo text wanditse iri buzemo, hariho out nuko iri buvemo, uko iri buve muri video yawe, loop nuko iraba iri muri video imeze. Hanyuma rero aka ka pipe ni ugupipingaho ifoto uko ubona ziriya video z'abantu bashyizeho pipe, umuntu ari kuvuga nawe uri kuvuga. Reka mbikwereke. Pipe uraza ugakanda ugahitamo video ushaka, wenda amajide black. Ubumva nta soni ufite ziki ngewe ngira isoni nkande wowe. Naka ngaka ni akamaro kako. Tugiye kujya ahandi guys. Rero nenda ngo ndebe nimba ino video mwayikunda, uko najya negeshereza hano kuri ino YouTube channel. Icyo nabasaba mukande subscribe, mwandike muri comment ngo mbahe part 2, noneho nze nabinogeje tubisoza neza ku buryo urajya ubona views ku 1000 kuzamura.